Maun niya taylang kapantela kamanamantan channel ong yakupurun murun ranmot magpagkaryaman. Chan siya lang mga kaway dan floor leader dyan kapandala watawat wala altan sa parliamentary journal. Pwede miya utun kamaguto koros mo utun kamaguto masani ay masani so dahil kapandalar watawat wala altan journal. Kamu floor leader. Kailangan speaker ay tungal sa palan tutuwa sa bangko prong katuwat. Speaker man sa kura kupurmaon niya taylang kakrop sa palmatay kalantar katiyang doon na item number issue waluan siyang kapitulong kamamatahan pagpako kusun natakan. Kaya man. Chan siya lang mga kamagut na kaway ng floor dahil katiyan ng issue walu ay siyang katilong kamatahan ko sa net kan o resolution kan. Makaros senator sa bulmandiran sumawag kay katlamo mo ipample po na sa floor leader latora. Kailangan speaker ay tungalwa tutuwa sa bangko prong katuwat. May sa kura kupurmaon niya taylang kakrop sa palmatay kalantar katiyang doon order of the day standing committee report. Kaya man. Chancel kamagatan floor tayo nagkatiyang pan order of the day pwede miya utupan kamagutok tayo katiyang pan order of the day yung ipan po na siya sa palmatay chief clerk. Standing committee report number 5, line raise of 10, may pit floor motion regarding power outage, sang Supplemental Committee on Public Works, Transportation and Communication. Kailangan chancel lang mo dahil nagkakatiyan ng master ben standing committee report papagwi laban niya raise of 10 ipan po na siya chairman and public works Senator Laban. Kailangan may speaker. Muna iba niyang pato. Mensiang ke sekarang kapun tang kuburan nilap. Jadi kubur dolap di ketemu tang aman try. Purto na mulut kubur ya speaker pun yang pateng. Sebelum memukti pun yo wow bukan mulian di tiar memotor. Mohon kin komui, mohon kin pais, mohon kin floor, mohon kin raya honorable members kan koros. Pateng rail kan yang saya nak kadari. Wawat ambil toga min Pohnpei koros me pitian yang KAPWARESOU. Kailangan speaker men wow karkara kita kailangan ketiang na masan pen standing committee report na pagpap ko labi niya raise kono. Kaya man. Chancel lang mo kamagut na kaway ng chairman koros mo utun kamaguto masani masani show. Pag kamagut na po itak tayo bang katiyan ng masani po. Magpupuruin po na sa mga chairman Laban and Tapiapa. Kailangan speaker. Kaya sabala itong alwa bang kuburukan. Yang ni kaharap met report wat tilayla. Sabil karong-rong yang PUC and update report wat. O miya new development kay warakari. Sapaki katiwat kailan kapurelang committee report wat. O Kaya man. kita karyan. Chancel lang mo kaway ng chairman. Nalata kamagatiyo standing committee report. Alan kapurelang sa Parliamentary Committee in PWTC. Pwede miya utukan kamaguto koros mo utun kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paitar kami alam sa pemasan ben ira masansan mutuan kaway dan chairman kareta committee report ta lebih dari sekono kapurlangan sa Parliamentary Committee and PWTC. Niya report chief. Standing committee report number 5, line raise of 10, may pit legislature bill number 5, line raise of 10, sang Supplemental Committee and Chayan ko. Kailangan talaga kakatyan ng masinabok, makupurin po na sa Chairman and JN ko, Senator Perez. Kailangan kong sa Speaker, muna ibahan pa doon para sa mga committee and JN ko. Kayuman pa doon, siyang kita ng Sekretarian Kapeng Mawaw, kan kupurin sa mga courts. Labalap, kupurin mo, masansal po naman trial. One common Speaker, one ko vice, floor, one ki honorable members kan chorus. Kung gian sumaw ya ito ran mau Pwuhng. Rail man Pohnpei kan mayang PPM social media ranut. So Speaker, iman kamagit tayo kag masani standing committee report pa pilimaw level na risa ko na. Kaya man.
Tan sa mo kaway ta kamagatan chairman koros mo dung kamagatan masani Pwuhng masani so pwede kamagatan po itak trebang katiyanan masani pe ang bago pro po na sa mga chairman Pahrek pontabiyad. Kailangan, Mr. Speaker, yaralap pangak sansan submarine Journal Ranwood, understanding come to report wood, a place ng submarine calendar o kapantala o wanso o kuburgan kak masa ni one side ban masa ni Ranwood. Kamadan ko sa nadwat kawito sang opsin kebna o patrang communication niya kamadan ko sa nadyo Mr. Baranan format email na kaptalong what kaptalong sang event member in chain ko o induan sa moral rules of procedure assigner o kamadan ko sa nadwat temprobotuat kabrotong dan puramal ranwat kamadan ko sa nad Pab ko wali sa klimaw sa bilyar sa kono. Yaralap speaker tan korong-korong Israel gan may lukoto ay public safety director o adjoal acting chief justice chief of police o 11AG na yang korong-korong rano. Aligan koros utrong kamutan ukitaglawat Kamadan ko daglawat sungasungan gag kabaragiyang police and security lansam madayal PSSR kirail exempt sang pan PSSR kirail kolokolat me police officer man tan ban retire yan so medal sumbar wanaisak kamadan kosanat marabot ki and kag may yang rail officer kan mag kaluar rail kelail and kag kadok kanimin system mod del rail ban sumbar wanay sa klamao yan sa water robots rail gan magkawait and bil may yang public safety na rail gan masalar kag abniler wanay sa rangak Mayroon rangkak pilu tayo sang nan paluwat bagi rail ken paluwar rail. Sa speaker nan korong-korong rail gan mawumon committee pita sa leda o bagi palisilu pada bahan public safety, director and public safety, fire, fish and wildlife, corruption and rehabilitation, and gag purlong bahan kasandian director and public safety. Wagi, ruwasan pasan kasanat, laut walau rikutu kisah Riau, email ada kay puyiti kamadan ko sanat 58 labilan rusa bono na introducer o plasain ong chain ko when kabatayang palisilu na tarbatro na nabol ben director and public safety renggak katulong nan kosanti anu gutaglawat ni Rail Goros pan may-mayang renggak retire del sumbar wani sa Glamaw o Israel gan masalar kak kailan paluar retire ni Israel sumbar wani sa Mr. Speaker about what Bagbag kamanaman mumutwot and kag moy data section A and tralaw di sa guano subsection 10 and kag ubitagla o
exception the proviso and me kadami baruan robot ki Israel mel wanaisak apsilar gak taula rangak retire o Israel gan makakelal rangak mimite apsiraban tauli Israel barel sumbar wanaisak lima imed nyaralap speaker baruan dagi committee members kami wasama pusang itong robot rangak sawasti nyaralap kalangan speaker Kalangan Chairman Jayan ko, amawar, yete masin ben standing of the report, Pab Kilamaw, Lebanon, Yisha Kuno, Kamuy, Senator Louis. Kalangan main speaker, muna ikan pacoa, nanti kita itu mal sakaratan wawan pacang, bermumumnya, siang kapan paco tanan, wewe, kapretonan malwa cai itu mal sakaratan waw bang kuburum main speaker, on the Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Members ko, Raikan Mapacheng Chen and Gallery. Itungol sa kaladaan wow and Melel Pwuhng, Raimen Pohnpei kan Karus Mapacheng Chen and Men Kapesa. Imenaisan sala itungol uchut kong robot me sansal kong floor ay sukset. Imen sakar kita chay kalalapak ma yadan di kamelele me miya ko siya na diyo magchay kamanala ong mapikton to akong Pohnpei Karusia epitata irawan apo yagi taliwach ngan sapol mara aray tungol taliyo miya ko siya diyo me esoche aray anson retire esoche tuweche memmet me patpato pangkupurachay imen kalalabak makosunad magchay kamanala so automatically repeal question natin mawa ko mapitata rail status automatically siya pacheng question tin legislature machay kamanalayar na John to akong Pohnpei Karusia pan retire wanisip na rail apil ka extento wanisip lamang isa karadawat may man kalalapak kuyan ka apis yan sainsan ay tungalutu tong roboted in positive. Kalangan may speaker. Kalangan Senator Louis Sansal Kalalabak Yumoy Ban po sa committee, Madam Chairman and Kaksawas. Kamuy Chairman Pahrek. kalangan speaker Ivan Tapieta Kusandat 11L 3424 me Pukatala retirement age and submarine on the Tonga and Pohnpei State on public service system should applying police and security. Applying correction and rehabilitation, fish and wildlife, or fire. Wagi exemption maminan kusunod makawata public safety. Kaliteyo 3424 should retire. Yay, police and security. About what Misansan should automatically affect Israel police and security. Paisayr alisilu may baruan correction, rehabilitation, fish and wildlife, o fire. Niyaralap, Ivan, karuan uto wasaksito, committee members, karuan dagi, sa mile, sawas. Kalangan Chairman Pahrek, yete masin ben standing of the report, Pab Kilamaw, Lebanon, Yisha Kuno. Floor Leader. Kailangan ng prom speaker ay tumalwa sa balang patpatota bang prom. Speaker may sakara kuburmaw niya taylang kak puting tumasin bang robot wato katla sa pulman kita. Karyaman. Dan salamaw kamagita kawajan floor, pagya karyaman pen kamagita miye, karos mautong kamagito, masani Pwuhng, masani show, kamagit paita, tayo tier masani be, karos mautong standing kam the report, Pab Kilamaw, Lebanon, Yisha Kuno, masani Pwuhng, masani show. Kamagit paita, rok tayo sa pulman kita, standing kam the report, Pab
Limau, Lebanian, Riesa, Kuno round. Rebelit Speaker. Kami, Floor Leader. Kailangan ng promise Speaker ay tungal wow tutuwa sa bang pran. Speaker may sakurok kupurmaon niya kailang kakan place standing committee report number tapo kisilu Lebanian Riesa Kuno. Kariyaman. Chancana mo, kamagut memye. Pwuhng memye utupan kamagut ay man patrawan. Silent place, standing committee report. Pa kisilu Lebanian Riesa Kuno. Pasok matay standing committee report and ranwat. Makaros place here ay man po na sa Chief Clerk. Standing on the report number Pahrek Silulan Reza Kuno, Mepit Legislature Bill number Pahrek Sisak Silulan Reza Kuno, sang sapul mam committee and staff. Kailangan talaga kadian ang masilbi magpuproin po na si Acting Chairman Simon. Kailangan ng kami, Honorable Speaker, muna itang patuyong ng nasan pong report, motomot na potomon legislature may sangat. Speaker, kampatin ko pura po yung orang yang patrong sa malamang sa karatang kasompi po ni Wow, masay salim ng isang rangot. Pohnpei. Nan malwat ay tungal Wow pang kami on the Vice Speaker, no leader. Tulmen patuan Wow nagli lang sa moro, lang patukot kasompalakan. Dan sabaten tiyagan Pohnpei na yang kot ng legislature sa gayog. Honorable Senator Kadkadaur, Pilmen Wong Giton, Wayne Pohnpei Usap me, Paypay yan sa batay. Session may isang rawat, Pilmen Wong Git sa batay staff kan. Speaker, menduwa patawid na kamakidiyaw, pati legislature ang kaknasa ni studying of the report, sa pagi silula paliyaray sa puno o sa pamangkitariyaman. Amen. Mga kamagut, karos na utong kamagut na masaniyay. Uwang masanisyo. Pwede kamagut na po itak tabang katiyan at masaniyay ay paan po na si Acting Chairman Simon. Kailangan may Speaker ko sa pala itong sa karadaan. Wow. Mr. Speaker, report, standing committee report ng Pahrek Silulan preliminary sa Pwuhng ay talong sa Tokyo. Lepit koray-raylan oror tantaw. Imen patuan tapang provide may isang rawat na totokot nan-tripun. Kita kami nalar ko sinet na kapagkata designate ororan tao o out-land mo ang sap. Rinang katokot pun project ko dawi-yawi uwan ray-ray mo ko sinet may tatapwe ang kak-oror elan secretary nila ni masanam. Aime koray-ray lawat wiyawi. Kahit kilinin ng koray-ray lawat yun, Mr. Speaker o Partiyan Legislature. Patusang pitch, muna po patulang pitch, hindi po makaray-ray kila. Aime kami di itanong, kamalang Partiyang formay. Kawit ng kami di, kita ilang koding kamanana. Apo imempatuan tayo, kasampal yung report with Speaker. Hanggang essential niya, nan sa matay uya bandadok, ang so report kan kimit pitay long siyang kamdi, standard language metin dadok, luwaw kamdi men pagi Katiyan Legislature ang kating kamanala, report ang wat koyo o koryaw. Pwede, pasumamataan ko siya nuwad withdraw, staff kan, repatuan ro, ang kak sa pulman kita ang wat koryaw. Ang Speaker, ninduan sa matay rula ka sa Navy. Report yun ni Kamilya pang kawidulong pang kupuran legislature. Yung magit legislature ka kuya, atap. Karyaw, rakak reject. Kasilu, rakak recommit. Kapayo, may kami di pagpakimet. Katiwat ang kak-treat na sabuo is a technical error. O magtay pang kating kupura, na may technical error yung mo pag standard language yakin masari kayo karyaw watawat aeroporto patuan sa karyaw watawat pwede kamutawa butro ya luwaw ng patuan walian di chairman o tong committee sa pagkong committee luwaw sa karay kami o katuwat kailan ka treat
the technical problem yung met o kay kotla o supplement kita report. Kailangan kamu speaker. Kariyaman. Chancellor mau kawit memie, pwegi kawit itu mie o kariyaman pen kawit itu mie. Kami ada technical error memie, engkau kan kabung lah dari. Harus mautung kamu gitu macam ni o macam ni show kamu gitu paitar o wasame patrowan second and final reading kan patro yang first and second reading. Ni ada macam standing committee report pap kesidul benyari sekono. Masalah pan pola sa floor leader lator. Kailangan speaker ay tungal wow sa balan tutuwa sa bang promal. Speaker man patrong ay tungal acting chairman sa Mao sa Senator Simon o man kami lang mateto sa insal nim tuwan kawit masang man sakuro ko burumao niya tayo lang kak opportunity masan pan standing committee report pa kusilu o katla sa pulman kita. Kariyaman. Chancellor mau kamagito koros mautung kamagito masani o masani show kamagat paita tayo tungtiar masan pe koros mautung standing committee report pa kusilu le benyari sa kono masani Pwuhng masani show kamagat paitar o tayo sa pulman kita standing committee report pa kusilu le benyari sa kono. Masalah standing committee report pan sa pulman tayo standing committee report Kembali menit itu pagi. Lord kamu kupura an pola sa kamu gitu child kambal technology. Chancellor mau kawit kamagit mamia pwegi amia utupan kamagutok tayo katkatya ko ng basic payo ipan po na sa matay chief clerk. Legislature Bill Number KAPWARESOU Legislature Draft 1, a bill for an act amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new Section 8-202.25 pertaining to dredging for landfill and channel rehabilitation in Nambaylong Roy U and for other purposes ang Korea o Pahrek sa Klamatawat. Kailangan talagang kakatyanan masalabihan po na si Acting Chairman Simon. Kailangan ng kami nakapos speaker sa pelay tungkol sa karatang wakang promise at kupuran nakapos sa koros. Speaker Pampatuan Waliandi sebelum chairman ang committee sa otong committee o tabiata mamasan pan kamatang kusinat ng Papua ni Saksu level sa puno. Ang kagsainsal me ng pangkusinat yung patuloy na kumagit kaya din kadyang nasa niyo sa primang kita ang Korea kam sa Klawat. Chancellor mo kawit din Acting Chairman Simon paros mo kung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kung kamaguto ang pwitang sa bang katsyanan masa na to. Kamu Acting Chairman Simon? Kailangan speaker kam katin kubura.
sa pangalan niya. Tatakot, tatakot me pitay long ganin mo sa Malawi na kiro. Me patuan pitay pan study committee report slip kitway sa tuaw na benri sa puno. Kabatang ko sunod wood, pagpagi legislature ang kating kamanala wasagis nan paliansyap ng pailong ng kausap hoy ng waynu. Pwuhng wirta daw o audita mon sampasan panaynay yun ng kausap Roy. One ray tao me pagpamiya na kamawala o ray rorta. One ray patpadanoy pit lima pugi. O one lalim tawad pampato ni pit isa klimaw o tiraba pampato ni pit isa. Uwan wasa me panaynay pagpagirang audita. Ray payan siyap na pampato ni pit tapi isisak isu. O tokila tang siyap out layla nan set na pampato ni pit of kilometer. Hari mon measurement na sainsan ng kusanuwad o may pagpamiya. Ranuat ipatruan nuwaw ulian di chairman tuan committee o pagi ni karkarat kat legislature walang kating kuburak o tayo patiyang kamanala pagpagwat speaker tayo sa wasang kausan mawang development and way aimet may man patuan siyang o iman patuan duget tuan committee kakiyang nasa dito pa sa kasampalakan na ipatuan kakawat at punong ay sasal ng report lingil ko. Kailangan ng kamuy. Kailangan Acting Chairman Simon pwede kapese masan sa lasangar kamuy. Mamawar kamuy Senator Edwin. Malahan Speaker Pahrek sa karatang wawakan mamiya ruan kan kamuy. Ruan ki Vice Floor Honorable Member kan Royal kan may ang Pahrek trial may sinuranet ang chamber wato Royal kan may tepe yan. Iman KAPWARESOU kan. O Mr. Speaker mo kahit patuan niya objection ng piluat mo inmewat may ibinan lo kapreta ma mo na sensal mo inansukis samalar municipal in Pwuhng uya sa Pulmarail pasun sa palin paso no mo umon me ansukis samalar committee legislature kay mo iyo rame kisuya iran ma momon me constitutional inabuiti stretching and we are amo isila batuan ma government in Pwuhng yang Pahrek we have been to talk with ko batuan wo ga ma mia stretching kay magdal kamanada nan Pwuhng ma municipal government in Pwuhng tan bil Pwuhng ko ki kosanti kay ma mia ong melo government in Pwuhng tap sa Pulmarail pa so mo batuan ma municipal government yang Pahrek o mi objection on stretching na mi answer Mawal Senator Edwin kamelele kalalabak yung committee chairman the acting kakawid. Speaker ko sa balay tinulwa Mr. Speaker ang project watch mo ito mo awak na niya me huwag ka kahit government kung siya so masakay mo huwag hindi masasalang kami kailangan speaker Kailangan acting chairman Simon Miedra masan benstand kamutang ko sunod kamu floor leader kailangan ng prom yung tungal sa balang kapatpadora bang from bank prakang koros speaker man patong kawit kang koros mo essential ang kamumatang sunod pa wali soksu iman kamelele mintuan sa karatan acting chairman robot yung utan tatok kasampalwat niya KAPWARESOU tatok na kalwa kamumatang sunod wat ni sa pisityo mamiyayar o ibil kaping kira essential sang senator tuun bil konong irawo mapatunan taropa bil ka kanene te patatok sa pisityo yaw ren ul nautam bil chowa melelin Pwuhng o ibil kaping
men masuk ko akatan ki songon totok ko sompal buat tau masan sarawiyo ni tel bang mai bang korong tau kawewanan kupurakan me ko sarawi hari iman ni karabu yata kamu ketel langkak ting timasan po kotla ususkilan koryao ko saklang watawat Yaman. Masalahan masalah kemudahan ko sa PAPWARESOU kisula benyari sa kuno LT1 kamu kecium mayar cara tung timasan ko koros mau tung kamu ketok masani ai Pwuhng masani show kamu ket paita cara tung tiar masalah ben kemudahan ko sa netut bagi tabang kecium dan karyau kem seklan watawat tabang usus ningil o iban ponese sa matai chief clerk o usus Senator Apram, Senator Apis, Senator Artui, Hey. Senator Carl, Chief Moniban Paduan itu ngal su saya men jangan kita kalalabak yu. I tete me pan wiyawi ninlemen tau kuam. Anak kalangan itu ngal acting chairman mau iwutung Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Licanet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker. Insan salayang way mesam matay rusus o kamutaan ko sa PAPWARESOU kisula benyari sa kuno LT1 usus aisak tuaw A o koros Pwuhng sa Pwuhng. Angot tayo kamanalar kamutaan ko sa PAPWARESOU kisula benyari sa kuno LT1. privilege my Mr. Speaker. Kami Senator Carl. Kalangan my Mr. Speaker bagi iban tunggal intiya semua. Moniban Paduan itu ngal privilege akong kupuro Pwuhng kag padang ada sa masan ng kosong. Sekarang kapeng gay ko nawa mapatuya lang. Itu ngal wala panggung my Mr. Speaker. On ko five speaker. Floor leader itu ngal waw toro bangko buran lukan putot Senator Miguel. Nasa Pwuhng Senator Edwin. Nana Pasokes. Chairman Artuyo itu ngal waw bangko buran kamakabayan Honorable Senator Kadkadaur. Mr. Speaker, Pwede tatok kasambal yung magtelap sa kamanala. Kita kasambal maparatasang kabagabayan ng President Redwin. Pitata pasan ng kusan na din winong matatawag sa uban tiya sa kusan din wayam sansanan sa maray pasan ng kusan na akapin robot o kusanat kaya kaya nga kupura tayo mensang ranwat ang kakpagatariang government din wino wan sansal kusanat din local government kan malwat aso koros kinwaw naki tama miya wino sansal irewa patuan mesero mo may iche mabang ya kamau ben way lagi kamera le makamau ben way met aban sa umawan way yang government den way no kapin report what o kamotang ko sa what ni ale ter what karyao an bilkak pagaterang chief minister o speaker en way no kalangan may Mr. Speaker Diyo Chan salang mo makawait yung mo koros mo utong kamuguto masa ni
o masani show kamagat mo yung may kamera na may ako na yung putalan transparent o kapin report o kamutan ko sa net paan pagkataryang Chief Minister o Speaker and Council in Wainu. Mamawar at tay katlamoy paan po na sa Chief Clerk o kamutan ko sa net karyaw. Legislature Bill Number V6AH Line Raisa Kwano, Legislature Draft 1, a Bill for an Act further amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026, amending Title 4 of the Pohnpei Code to provide consistency therewith and for other purposes ang nikaryaw o kamsuklangatawat. Kalangan talaga katiyanan masin ba magpupurin po na sa Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker itong halwa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan pagos niwaw karakarak tada sa makamdin mo niyo kamagad malwat talang ka kuya buru ang watawat kayo ang watawat karyaw kamandang ko sa nagpapisi sa kwalo laban yari sa kuna wal piwan. Raymond. Diyan sa lamaw kamaguto, karos mautong kamaguto, masa ni ay. Oo, masa ni show. Pwede kamaguto, pwede trabang katiyanan, masa na pa. Kung may kupurain po na sa mga Chairman, Carl and Tabiatag. Chairman? Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko puro mo yo, bangko puro kan karos. May Mr. Speaker, kami diyan ang watar, kawid malwat talang kakadiyan ang watawat karayaw. Apo kiyapit mo ninyo, iyan so magin mo yang jalan kaki yang kianan karwarukan ang kusendet makamagid mo ni miya floor amendment kay ban pate ang pwede amendment pag magtega kamalin da binaso kakapulto. Diyan sa lamaw kawitan Chairman, pagpagtalan komal labinan show, pwede karab masansal, kailpan komal. Kay komaler,
O sansal na muna tayo kumaltik tayo katkat nan masa na pinakamutan ko sundet pa PC sa kwalu na binari sa kuno LT1. O pan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga lawa sa pal, bangko pura mo yung bangko pura karkaros. May Mr. Speaker, pwede tatawag ka sampalwad, kau nampen, kau matan, bukit tayo kilakan, mapan Pwuhng, sa matay ito datang kan nanti yang puan kak Pwuhng, sa matay tatawag may sang ranmut, ay menuaw karak-karak, kamagad maluwat tayo kak pokalang tatawag ni mun sa matay kalandaran sa sinin may sang ranmut. Chancellor mo, kawaitan Chairman, pwede amia utupan kamagito, koros mautong kamagito, masani ay, Pwuhng masani so, kamagit paitar, o kamutaan ko sunod pabki, isi sa kwalu, labinyari ay sa kuno, kapantala, o nimun sabul matray kalantaran ranwod. Miyadra kamutaan ko sunod, Chief. Legislature Bill Number Pakwali sa Klimaw Lang Reza Kwano, Legislature Draft 1, a Bill for an Act amending 16 BC 1-106 pertaining to the qualifications of members of the Police and Security Division of the Department of Public Safety and for other purposes ang nakaya wanwatawat. Kailangan talaga katyanan masa na pinakamutaan ko sunod. Ang may kupurin po na sa mga Chairman and Chair ko, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Ito nga, wow. Dan nila kamagit sa ringkas masa ni kamutaan ko sunod. Sabi ko, wali siya glamawalib na rin sa puno. Mamatawat kayo sa kalman dito. Raman. Chancellor mo kamagito, koros mautong kamagito, masa ni ay, Pwuhng masa ni so, kamagit paita. Pwede yung paita tayo bang katyanan masa na to. Kung may kupurin po na sa Chairman Perez, kwanta biyata. Kailangan ko, Mr. Speaker, kamatawad, isang-usakan ka kamen sa Marine Pohnpei Code 16 PC 1-106 में वैसे पुलिस ऑफिसर में बान उतान नाने एंगर कुसाइन ये लेट नंबर 186 इंदुवन रोबोट संजालेर मेशन रानवट इगोटवन कमेंगले कोरुस मांगियर तो उनको देखलागन में एंगर कोलो-कोलो जो 186 और राइल गन में कलोर राइल Tuwatala, tapi mo iteng railgun magagara yan lelwan isa klamaw pa protay. Naimat sa speaker, pagi kumurmaon niya o matawat kayo. Kailangan Chairman Perez, pwede kabesin kamutaan ko sunod. Kamu Senator Simon? Kailangan kami po speaker ko sa pera ito man. Wow, kang puramuyo kang purakan koros. Pinun patrol wall ke dengan Chairman campaign ko. Speaker iwan kita dog memiau engkak saya yang patrol yang tuwa campaign ko. Wasagis tatok buat presidential na ito concentration. Nan kapten tatok buat kami kami dikawin dan waktu kala patrol sa walisak lemau. Kami dia asawat belegnan lain sa kulo patroli profesor memio men buitang director in public safety and make that decision ime pantisait un station and utasen station itu tatangkan na panlisan parwalisak maikin soto yung kamay yung kalap yang ay pun director eta kata soto may tahu yang tetap lawan itu mau dikontak. Ngayon pun ki kami kemudian konstitusi momen karpitang. Asu patruan working uniformity purposes. Till public safety pilpanian then 65 years old retirement up. Na memang kambal mo ekakamu.
Yung rin flexibility of uniform, chorus and retirement age 65. Hap ma policeman ni sampar wanisak mung kamal ko na palawara sulaka ito to. And kamal. Independent consistent ang questionet na niya ang payment. Tama miyamet, suto wakit sila tama miyamet. Nataminin ko puran terang na dapat yung mawang yo. Pahitay ito nga lunch haber. Kapag wani siya pa na mimi po, tumap. Ama dapat yung tiyang yapong ap, kilay kagtatok, isa pa rin at work on that. Ari, niya real-time scenario kayo mag-trail malwata na nagkasta. Imen luwaw, pagi rin ay ito nga chairman mawat ng kamdi, siyang tuwang kakrawat, pagi kasampal ki uniformity ang retirement age in company. Optional ko yung ama naman tuwan na to. Ito yung mimirang kao. Mga ilil wana isak, ilang matar may ikuan may sila kagta to, ay single resignation pa to. Ay mimim patuan ka speaker, po ikamilin may nagay magtada na kot yung labi. Non-forward, all Riyaman retire. Aman, Chief of Police. Lil wana isak, po ko siya dito wana isak retire. Aman, kakatuto to. Up, ito yung pangita may everything kamay. Hari isang ropukat may kamilin may pela na nito. Option yung po yung tunta to ako. Yung po yung tunta to ako, yung konya kilay lini. Ayaramin system mo po. System mo, and santi. Ayaramin player in system mo, make that system mo. Para sa po. Kailangan speaker. Kailangan Senator Simon, mamawar, ibahan po na siya. Speaker, Na kamuy, Senator Miguel. kailangan na Speaker ay tungal sa karanwaw ang warang pulis sa palmamuya mo tungal may paytight nilang. Purutunan mo sa ang ilang na may tungal wabang kupromoy wow nag-5 floor. Kamba kabayan na rupol sa natos karos. Wow nag-iralakan may sopay uyalang alam. Ay tungal vanmawan kapay ang tuon Pohnpei unsak nan ran tamal. Lagis kabawat. Speaker, kasambal po kayo rin polis ang sa malaro ko katurela tali kasambal ko kasanayang rail wiyapan abali rail nan pukok totok ablil niyan soma wiyapan kakomalti pagkikailan palwar ang pukawo inang kasambal ar kawid mga masang rin Kumbaga ba Senator Simon, may nali non-regulation ka kusanet isaman irapo ko. Nairamin tayo pagkatiyan ang kusanet menol lumayti te buya pa situkiti. Ang kakiyang malatak ka ninyo takambawo buya pang kasanti ang ni right choice may bantotongki ang Israel Police kan. Pumelel niya melel sambaro Tusaglil wanisak, wirerer, sambar wanisak, sansal, kailan roson, terusonan palwaran armas, wak pasang, miya mataulil, sambar wanisak, leleri sisak apa roson. Ari, choice wo, and something on regulation, pagkak, and wukubuktak ni, kabugayan, traktor ang kampan public safety. Ang anso mo ko na nga manan kumaliti. Melel retire, medical retire, tesongan karapat rekan. Ikasambal ki rawat, uibil kasambal ki, uya panapalwo po ki, choice na lalta songkan, etoror. Abutan son kumaliti, and paluwa waksang palitikan. Uki, kailan palwara kasambal ang pukon, law enforcement. Ayay tungal sa karatan kawit met main speaker oy man pagkiteler tungal di matsan pan irawat. Maslar masan ben kamatang ko sunod pa kwali sa klimaw laban yari isa kuna wel T1 kamagit yung yaya talan na tung tumasan ben karos mautung kamagito masan yay Pwuhng masan iso kamagit paitar tero tung tiar masan ben Kaiban katiyan ang watawat kayo, harus mautung kamudang ko sunod
Pwuhng sa Glimau Libaniyari sa Kuano LT1 Masani A Pwuhng Masani Show Kamagut Paita Rok tayo sa bulman kita kamatang kusunit Pwuhng sa Glimau Libaniyari sa Kuano LT1 Ong Watawat Kay Chief Legislature Bill number 5 Langray sa Kuano, a bill for an act amending and adding various sections to Chapter 6 of Title 11 of the Pohnpei Code pertaining to public contracts and for other purposes ang nagkaryaw o kami sa kalamatawat. Kailangan kailangan kakatiyanan masin ng kamutan kusunit ay bahan pa sa Chairman Carl. Kailangan may Mrs. Speaker ay tunggal sa pal bangko puro mayo bangko puro kan Forest. Ipiliw pa ata sa mga kamdin mo ni may Mrs. Speaker nuwa kakara kamagod malwa chairman ka kuya ko puro kay kamutan kusunit lima bukil lima liyari sa kuno ang karya o kim sa kalamatawat. Chan salang mo kamagot mamie koros mo utong kamagoto masaniyay Pwuhng masaniso kamagot paita niya masanabit Chairman. Kailangan may Mrs. Speaker ay tunggal sa pal bangko puro mayo bangko puro kan Forest. Ikapang ki kupurmawan malwad makamanatar standing am the report pap ko no le mangyari sa kuno makawawa ni pisetik anana ben kamutang ko sa network. Mrs. Speaker kamutang ko sa network miya ban ko pura kan ranwad pugo ko purawat product chocho no malwad kamanatar chote apol eri ele product choto me malwat pil kamanata me pattern ni wen chala limanan te panang sansal makosaneti one project me pangkana na pet and wiyawi dela taran wat sang ni ko dan sa matay government wat pattern no wan jalanan kamutang ko sa network songosangan kakayatala anu pattern wan jalan limanan pui laut nan kabwa magmagadin tatak apel pentara pui kan pet kan wiyawi kin kapan dela product tik makone ngaran magit sudah kan magit pui wiya pen tatak na pali tatak kan pet o ele pui nan ko pui kan apel laut la product tik kan pain maintenance in airway kamba airway run government so la kakapalik sin product no non sin kamala tikutingkan mapuin na laut sang wantalanan iran kupukuram imen kapatay yang may Mrs. Speaker lalataran wat sansal mo product chocho mamalwat kamanata mabiluya kapunat melata kamutang ko sa nadwat Kosanet maniaso mepet pangkin patota. Eu penayu pangkin mian anpungan administrator intiana yo imale dipet. So my son kamanamantan product and mogit the notice to proceed pangkin kamanaman sang administrator intiana. Ranwat essential memia sapol man cabinet directive. Mautan uyaban ko sanad sa wam manamanan ko sanad makasanad me itakalep me bangin kamanata product kan mogit itakalep me bangin kamanata notice to proceed pada wanda met puan uyaran ko pura may Mrs. Speaker but pura deren kak santiang kamatang ko sanad wad o kamanata product kan me bangin panangan jalan limanen an gak mogit matang Ranwat onon ta choto ananan mie ang malang bungililan wen Pohnpei pilken changa la puegi limay titin ko sanet me ranwat ko sanet me puratang koros metalanan padota banggen pet sairata puka choron me nek pesang rasi luwat eksekutif kabina pukaki legislative speaker pukaki o judiciary sangkumula bala pukaki puro dan sa project magit a speaker panuti sangkumula bala panuti
papasang kabina Pwuhng ko sa nete me eat kalep na bangun ko sa nete ma product pan mo gitu so yatuan sangan product me eso to uchung mele la bang kamakit ari kupurawat mai Mr. Speaker ele kupurma ma kabina sa bulman ko Pwuhng pati kanene yan kun uyaw yang product kan up kamelele ma ko sa net mesan nega tu pukakan tianai and bad patote tianai Sansal mereka motang ko sa network so depan bil saya rata manaman me project review board tungalan ko so depan saya rata pukuan kawid me attorney general tungalan ko lima ban uya abang kamantang ala uya banda tawag bil sansal nang kamantang ko sa network kangang palikan kores mo puka ko project arang nanti yang kamantang yang rai ko sandikan po project sa ganwaray Chanceler Pohnpei ran what my Mrs. Speaker. Patulong itong kopwe, ang so may usop makit, pwede na wuksang kapo may usik to na usop. Ri ikapang ki kupumawan legislature nanandi ang wayri ang magmagit miya masera tapo yun ang tupsokan maganapali pratang kan tekan kamanata. Mr. Speaker, ipilmen uya itungal KAPWARESOU itungal chairman mo melal chairman ng BWG Pwuhng itungal kawait na piliyang sansal nintuan na padpateng option TNI ang pratangkan sansal maudang ko sa nadwa dananen niya Pwuhng may Mr. Speaker nuwaw karakara kipada sa mga kamandin mo ni o kamakit malwat telangkak Manata kamadang ko sa network ni Korea o kayo masaglano katawat. Kailangan may Mrs. Speaker. Kailangan Chairman Carl kung kawait o kamagit may mayor ako magpura mo na iban po na siya kamagit kamu Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker. Masuk saya kita kamagit man kamagit dan kakusin masin ban Kamatan Kosunet Sansal sa pulman kita ang second and final reading. Chancellor mo kamagit memia sang Chairman Pahrek dahil return itim masin ben Kamatan Kosunet watch. Paros mautong kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paita dahil return itim masin ben krebang kerjaan main motion Chancellor sang Chairman Carl, Thailand sa bulman kita ni Karyaw kim sa klan watawat. Pagya taban usus au taban usus ngil o iban po na sa Chief Clerk. Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Hey, Senator Carl, bye. Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latora, Senator Leben, Senator Licanet, Senator Louis, Senator Mikael, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker. En Chancellor yang way masam matay usus matoko kamutang ko sa net lima buki laban niya riya sa kuno usus act woman o so sa Pwuhng rangot tayo kamanala kamutang ko sa net lima buki laban niya riya sa kuno. Privilege Speaker. Kamu floor leader. Kailangan ng komo Speaker ay tungal wow sa palang patpatuta prong katuat. Speaker man sakura ko burumawon niya. Kuya tatawa ko tanong kasambal. Kamamatang ko sunnet di mapkriya sa kuno. I mean, sakura ko burumawon utang ko sunnet wat o report may tan lelapsin kapina.
An kak patong option TNI o local government kan koros na pato Pohnpei, maslikin Pohnpei o PTA. An kak tungalan ke kapin report pap ko wano riyasa kuno o kusun na primap ko riyasa kuno. O nintuan kawit ma chairman sa shire nan chairman dan bilga katat tarapuya ka o pakatar nintuan kawit. Ay matspiyo. Kariaman. Chancellor mo kamagat pwagi ya kamagat jiwa ban pona sa koros mo tung kamagat to masani ay huwa masani show kamagat paita miya masani be Kariaman. Chancellor mo kamagat bil miya ya tayang lutung iti yo sabul man kita koros mo tung kamagat to masani ay huwa masani show kamagat paitar oli tungon kawait kapin kosunnet report kawit kan essential non-journal and kak pagkadaran local government kan TNI o PTA. Privilege, Mr. Speaker. Kamuy, Senator Pahrek. Kalam, Mr. Speaker. Financial privilege, what's amendment one? With a motion and withdraw kamadang kusinat limis. Dua buku walu levelnya rui sebuano. So kariaman. Sanang kamadin chain ko. Kariaman. Nada pesanger ni alam mo. Speaker. Lima buku walu. Nada pesanger ni alam mo. Okay. Okay. Wow. Magupura, Senator Miguel, the pan, pwede miya tatawag yung mana na yung patreng, mawag tayo may tayo kulman. Yo,
Baler ong nasa matay uyok pur o tay kat pan pil calendar o tay katla moy pan po na sa chief clerk. Legislature Bill number Babu Silisak Silu Line Reza Kwano, Legislature Draft 1, a bill for an act amending section 8-202.11 of chapter 8 of title 42 of the Pohnpei Code pertaining to landfill for a boat dock and channel rehabilitation in Aro, Matalanim, and for other purposes ang Nikayo and Watawat. Kalangan tayo kag katiyanan masin be. May kuprobuhin po na si floor leader. Kalangan speaker ay tunggal wow sa palim patpadota bang from speaker man sa karo kupurmaon niya tayo lang kag katiyanan masin pan kumatang sunod. Tapos silisap silila bilar sa kuno. Karos mo utong kamaguto masan niya Hey, o masan niyo pag kamaguto po itak tayo bang katiyanan masin be. May kuprobuhin po na si acting chairman Simon. Kalangan kupromoy alar po speaker. So sa pala ito sa karatan, wow ka, promoy o ka, alar po cellphone and chorus. Speaker, ma'am, patuwang walian di ay ito ang chairman. Soal committee, o tabiata na nasan kang pamutang ko sinat, tapos silisok silu, labihan ni sa puno. Imenangkak sensal nan molwot me, pamutang ko sinat wot, mugtogla. Biayar ko sinat diyo mo molwot kamanatar, ben oreta wasan kaya namasan. Oraya ko sinat tapos silisok silu, awya, mugtoglan ko sinat to bangkak, mo itong koray-ray lang tao. Essential me, nang kotokapan tao me pit, wala po kita ilmoy na tamo, esutay estalila ni masanam. Kata anane, nantusong me miyo, anane, pit silipugyan pato. Harap mo yung uya pantatok bugat, malwat bagingkat, pasan niya di designation na, ime purogito rin ay. Hari ni moto-moto, ni oranap, pit silipugyan me, pasan niya ito kapatayang tawad po kaglala ni masanam. Ay ito wuktok lang miyo ang project met speaker. Tsela bintaw, lalintaw, sa isiwa sa panaw-taw, ito. Ito karay-raylaw, manane, pitsli po kiyang patropo kaglala ni masanam. Talaga ng kami speaker, o ng pagi, ng turtan, ang committee, may kadungang sawas na biyang may punong, ang essential district of punong. Talaga ng kami speaker. Kalangan acting chairman Simon, pag kawawan kamutan ko sunod, miyento masin be. Kamu yung floor leader. Kalangan speaker ay tunggal wow sa palim tutuwa sa bang from speaker man. Patro ay tunggal acting chairman mo, Dr. Simon. Kak sensal bang from matatokot. Agunuya tatokapal ko ipo. Ale man kaite na kap. Yai susungkan may executive kung patawan to. Yai may malwat kung kating tatong kaya replew susung may sensal nintuang kawitin acting chairman land Simon. Ay may sakar kita bang pramay lele tatokot nintuan sakaratan Simon. So ang karos tutuwa ito kakararay lang po yung kaklelang ni masanlam. Ay isang nakarabaw kan may sakara kupurmaon niya talang kakrutsing timasan to katla sa pulman kita nung katawat kayo. Kariya man. Masalah masin ben kamutan ko sunod, kamagot yung mayor tayo trip masin be. Karos mo utong kamagot masan iyay. Pwuhng masan iso, kamagot paita, tayo rutung tiyer masan ben kamutan ko sunod pap silisek silu lebnya riso kuno LT1. Karos mo utong tayo kamanata kamutan ko sunod wat kayo masan iyay. Pwuhng masan iso, kamagot paita, rok tayo sa pulman kita kamutan ko sunod pap silisek silu lebnya riso kuno LT1. Watawat kayo. Privilege speaker. Kamu floor leader. Kalangan ng promise speaker ay tunggal wow sa palim patpadota bang from katuwat speaker. Man sakara ko purmaon niya. Man tungalan ko wow ang chairman chayan ko Senator Perez. Elel sainsal withdrawal yung katsiyang ero yayaran sa office patilay. Man ang show mau sakara ko purmaon niya tayo langgap. Please kamu matang ko sunat limap ko alula binariso kuno nan sa pulmatay kalantar. Chan salam mo magkamugato miya utripe retirement patrowan Thailand place kamutang ko sunod limab kuwalu labi niya resyo kuno pa sa pulmatay Phil Calendar and Ranwood. Kamu floor speaker ay kalangan speaker ay tungal wow sa palam patpatuta bang promi
Speaker man sakara kupurmaon niya melel wong ki acting chairman in land yung kamting sa melel man sakara kupurmaon niya man patungan utro kamutang sunat limap kutayo nabilari sa kuno. May karyaman ben kamaguto. Koros mo utong kamaguto masani yay. Uwa masani so kamagut po itak tayo utroyer kamutang sunat payo. Limap kutayo nabilari sa kuno. Paan po na sa floor leader o placement? Ang speaker ay tsungaluaw sa palang tutuwa. Speaker man sa karak kupurmaon niya tayo lang kakan place kumatang kusunat limap ko tayo labi na risok mo nung ng kalantar. Saan silang mga kamaguto mayor o pagkaya miya utupan kamaguto ay man patrungan tayo lang place kumatang kusunat limap ko tayo labi na risok mo nung pansang matay pil kalantar ang rango. Floor leader? Public speaker. Kamu floor leader. Kailangan ng from speaker ay tsungaluaw sa palang tutuwa ito pang katuwa. Speaker man sa karak kupurmaon niya LLP tsungalan ko wawang chairman in Clement. Melel man patungan utro kumatang kusunat Papua lisok riyaw labi na risok kuno. Saan magkamaguto mo koros mo utong kamaguto masani ay. Uwang masani so, try utroyer kamutang kusunat Papua lisok riyaw labi na risok kuno. Ang placement kamu floor leader. Kailangan speaker ay tsungaluaw sa palang patpatuto pang from speaker man sa karak kupurmaon niya tayo lang kakan place kumatang kusunat Papua lisok riyaw labi na risok kuno ng kalantar. Koros mo utong kamaguto masani ay. Uwang masani so, kamagut poitar o pwede poitar ay man patungan tayo lang place kamutang kusunat Papua lisok riyaw labi na risok kuno pansang matay pil kalantar and runwards. Masular pil me pang utro. Privilege may Mr. Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito ng alwa sa pal bang kupura mo yo bang kupurakan koros. Mr. Speaker kam kupura po yung kupurma mamiya. Uwe non mau nan sa matay session in may sang rangot. Ain kak sekara maluwat o nuwaw karakarak peki kailan kak katiyang ban resolution kalantar. Diyan siya lang mga kamagutan Chairman Carl tayo katiyang pan resolution calendar. Pwede miya utupan kamagutok tayo katiyang pan resolution calendar. Privilege speaker. Kamu floor leader. Kailangan ng promise speaker ay tsungaluaw sa palang patpatuto pang from speaker man tsungalan ko wow. Tayo lang chairman in finance o itong committee in finance. Min sa karak kupurmaon niya tayo lang kakutro legislator resolution number ko alisok riyaw labi na risok kuno. Kariya man. Diyan siya lang mga kamagut mamiya. Koros mo utong kamagut masani ay. Uwang masani so. Kamagut paita tayo utroyer LR of coalition riyaw labi na risok kuno. Floor leader. Kailangan speaker tsungaluaw ang tutuwa ito pang katuwa. Speaker man sa karak kupurmaon niya dahil kak place may legislator resolution of coalition riyaw labi na risok kuno sa palmatay kalantar. Kariya man. Diyan siya lang mga magkamagut mo miya utupa karatay man patrungan tayo place. LR of coalition riyaw labi na risok kuno pansang palmatay resolution calendar. Makoros placer ay paan po na sa Chief Clerk ang resolution of coalition riyaw labi na risok kuno. Legislature Resolution Number 182 of Coalition Riau, Larissa Cuano, a proposal for a resolution setting forth the ceiling for appropriation for the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and superseding previous ceiling for appropriation resolutions for fiscal year 2026 in their entirety for adoption. Kailangan talagang kakan katiyan ang masanabay baan po na si floor leader. Kailangan speaker tsungaluaw ang tutuwa ito pang katuwa. Speaker man sa karak kupurmaon niya kailangan katiyang masa ni resolution number ko alisok riyaw labi na risok kuno sa pulmantita. Diyan siya lang mga magkamagut mo miya utupan kamaguto. Koros mo utong kamaguto masa ni ay. Uwang masa ni so. Pwede kamaguto po itak tayo bang katiyan ang masanabay. O kumakuproyin po na sa mga introducer yay Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko promuyo, bangko purakan koros, itong al, Pwuhng, itong floor leader mga bugi,
kawit mo may sabul man kiyang malwot dan kakatiyan ng tatak kasambalwot. Mr. Speaker, kamutan pagpag te elarop kuwali sa kriyaw limaniyara isa kunaw pagpag malwot dan kak kamanata kapatayang wantala silinan packet of gisisak silu. Ako nasa matay patet siling napali sa matay tiyan monuwat. Mr. Speaker, essential na tatuangkan magtay apaliyo tanan session word na sairata apol ben mo ni me essential nan audit mo yaw yang tiyan mo ni riyak saksilu kawit kita me won mo ni metep nan tiyan mo ni wo padpadan million riyaw develop silinan packet opukisi saksilu nan sama dahil tatok makamakit mo ni pukat saya kamanasangar million 5 riyaw point 5 nan one mo ni wo million na wala kanana yang local government ka 11 million uya tatok yung magtabil kamanata mo ni magtabil apali yang local government ka ranwat iluwan mo ni amat Sansal magtail katiyer pon ikin sama tail tiyan tatak tatiyan monuwat. O samay kamatin moni nanti yang wan moni koros. Magkak tatak nantiyan monuwat ang tailang kak tatak kila. At kamanamantan resolution wat pan kaya ta sa matay patit siling ang million one isak payu to walop one and one agit walop kiriya 64,966,821 and sansal sa matay palansin mo ni ranwat one mamiyap pater nuwan panangan talalop kamatan patet me aptelaliti to banapali ranin mo mau talalop sama Uktialan ka kapali kawitin patet me pato dito po na paliranin mo mau autan kamanamandan resolution wata nanen miye uktialan ka kapatayang monikan magtay pantatanggi wan moni masansan ng resolution wat renewal la may Mr. Speaker men nuwaw karakara kamakit malwat Kailan kak sabun man kita resolution mo to kapatayang nansa matay padet siling wantala silinan pa agad bugisi saksilu kalangan may Mr. Speaker. Kalangan chairman po kapese to kawan and larap kuwali sa kriyaw libaniyara isa. Wano? Iyata masan ba? Kamu chairman in chayang go? Mr. Speaker. Baron kita motion sa representative masan resolution na sabun man kita. Kaya sa mga kamagut mamiya. Masular, masa na ba iban po na sa kamagut. Karos mautung talang rutingiti. Masa na ba nalarap kuli sa kriyaw. Labinyari sa kuno. Masa ni Pwuhng, masa ni So. Kamagut paita tayo rutingtiyar. Sa ibang katyan ang main motion bisang floor leader talang sa puliman kita. Karos mautung nalarap kuli sa kriyaw. Labinyari sa kuno. Kawatan ng 5 palimaon. En sansalang way, masabal matay usus, metoko kamuntahan resolution of kuwali sa kriyaw, libaniyari sa kuwano, usus ay sa kwalu A, o sotra mauwang, ranwat tayo kamanalar resolution of kuwali sa kriyaw, libaniyari sa kuwano. Resolution calendar ay panpo na sa floor leader. Rangan speaker man patawan il floor on chairman in finance, pangko chairman. Floor leader, yield floor on chairman car. Kalangan may Mr. Speaker. Itungal wasabal bangko po romi bangko po kan koros. Itungal Pwuhng itungal floor leader mo bugi iban. Itungal en kaya sumawat. Mr. Speaker, kupurmawon malwat kapandala masin ben
kamutan ko sa natpapi sa kwalu laban dari sa kuna wal Pwuhng nagchay bangkat yang nama tawat kariyaw pwede kaya nanin floor amendment kay mapanpat yan kamanaman daan budget ceiling map to wiyawi elaya nga chay kak kamanatar budget yung ranin mo mo tataw ko nay sa matay to tataw ka ng kakaw na bata pwede kak wiya kisen kamanaman daan kamutan ko sa network ay menuwaw karakarag may Mrs. Speaker pagkapan kupurakan kaya lang kakapandela watawat kariyawn kamutan ko sa netpapi sa kwalula binyari sa kuna wal Pwuhng o nasa matay session may paan miya murin raan mo kalangan may Mrs. Speaker Chan salang mawar kaway to kamagitan Chairman Carl Koros Pwuhng kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paita chay kapandelar kamutan ko sunod papkisi sa kwalu laban niya sa kuno LT1 o nan iya kupuran muran rangot. Propelet Speaker. Kamuy floor leader Latora. Ay kalangan Speaker ay tungal wow sa palang patuta pang pakan. Speaker man kaping kiyon chairman chayang ko web kawit mao isang sal. Yung sakara ko purumawon niya chay lang kak kambal di sana nuyo kupur ko sambalin rangot. Kupurang sa bali wasak sit lakap location. kariyaman Chan salang mga makamagit yumiyaya tralan kumaldisang uyong puro sa palpan ng lakap klok isyak. Amoni pa po na sa kamagito. May kupurin po na sa mga chairman kan mamiyat pakay. Kamu chairman ng chayan ko. Lahan Speaker. Men kataman ki committee chain ko sa itong korong kloke walep o klok riyaw. Bit oversight irin ong pasan proyektion ng win sa pres mo kamorong. Kalangan Mr. Speaker. Chan salang mga pakay sa chairman ng chayan ko sa ulumamail ko lang kaya walep o riyaw. Kamu uyang vice chairman o member ka ninyang patrang. Miyata pakay chairman ng Moni. kalangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa pal bangko promoyo pang pagkan kores men sakar melel committee in finance o padyang Speaker kailan kak kadpen na murin de session ni do dak sa baliw patunan committee pilwon honor o dadatoran mo to imen pag kailan kak upan na murin de session kalangan may Mr. Speaker Chan salang mga pakay San chairman floor comment. Ay kalangan Speaker ay tungal wow sa paling man patawang ito kupuran ay tungal chairman mo chairman ni Moni. Ki amasan ni kawit chairman in finance asa insal ma kamteriyaw acting but iman sakarok burmaun chairman ulo ko niyang patrong kamti imat Kalangan floor leader. Chan salang mga pakayro acting chairman ng shop o acting chairman ng kusun mga niyang patrang kamtin finance. Kulok murin sa session in rangot. Kalangan. Speaker ong kawit to. Hey. Men baron pagi kawit na Center on Finance. Tayo kag ng conference 101 kag close. Chan salang mga Nietra masan ben kamagito masala rapakairok salan katpene Speaker and Patrang Committee in Finance non conference 1. O kawait mo sa chairman and chayan ko and close meeting mo acting chairman and SAB o health and young Patrang. Miyatra pakair sa chairman chayan chairman in environment o climate relation. Kailangan ng kupromo Mr. Speaker ay tungalwaw kapat-kapat. Mr. Speaker imin purang at kacaman sa bulmo mo'y kamdiyan environment sa bulmo chay korong-korong kasandiar lakap burin sa uwas ng conference room. Kailangan Chairman R2E kangong uyang vice o vice repato siya member kan korosen pati ang chairman. Chairman ng PWTC. Lahat Speaker, it's valid to me. Kayrong sa bulmo mo'y member ng PWTC, may atay meeting yun. Clock siluran. Kair sa chairman Laben sa bulmumayal clock siluran what
O kakang uyang Vice Chairman o member kan and pati ang Chairman Clock Sidu. Miyata pa kaya sa Chairman Tregan, Chairman Edmond, Chairman Simna, Mao. Ang Mawar, dahil kadla mo ay paanpaw na siya kamakit mamiye. Koros, mautong dahil ang kumaltisan ang Uyakpur. O sa paan ba na lakap, Block Asiak, masa niyay. Pwuhng, masa niso. Kamakit paitar. O kalangan ng Honorable Senator kan Koros. Sa ulma tayo Uyakpur arer. O nitungan kawit, dahil ang kumaltiranwat o sa paan ba na lakap, Block Asiak.